happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Jesus was. When Jesus was. Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. He washed my sins away. Oh, happy day. Yeah. Oh, happy day. 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 Oh, Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. When my Jesus When was. Jesus was. He washed my sins away. Oh, happy day. Yeah. Oh, happy He taught me. He taught me how Yeah, to walk. to walk. Fight, fight. Oh, yeah. Fight and pray. Yeah. And live rejoice. And live rejoicing every day. Yeah, oh, yeah. Every day. Oh, oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Yeah, when Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. When my Jesus When was. Jesus was. He washed my sins away. Oh, happy day. Anybody know what I'm talking about? Yeah. Come on. He taught me. Oh, to walk. Fight and pray. Lolo wa fono e mese ia o lago na ami ma le te tae o sauninga ia au gesi sabana ia ma lau atu a fio mai am tala mai au ia i le talalu maneng i whaalalo. Ia pia mai se tatu patu vi ene ni le tae o fo. Mauga! Ia e peo na whailo atu le temu sola, ia te temu te atu situm tu pala, ia whawhawhi inga i le tua. Ia au le au te ni aso, ia o la tau a whapea o na taulango le whapemoe, ia e peo na iei tau unga o le tau sinionga le koutou sanga. Ia o fitai tunga sa wheme iai, ia le utatou tonu mai. Ia mwhinoa i luma nua e o tonu e wala o traima le whaalalo, ia i le paia o le wakaulia o mātua, ia ma au mema mai. Ia e alala mai pe i o tau se tanga malu, ia e peo na sa iei fuafuanga ta tuki tutulai. Ia e ona o fia silasila lava i tulanga mata mo fia ma lau le leio o lau malaulia, ia whapea fo i lau whau. Ia o lea, e wala o traima le whaalalo, ia e tupatasi o tu au whawhiloai, e pasenga whau o leitu saka wako o sumantasi, le whaunga a le Tesese Institute. Ladies and gentlemen, the procession of our graduates, the Tesese Institute 2021.
tai mo mai le tātou samali le nei tai au e whaunga le. Nei tau sanga lua whino sumatasi le Tesese Institute, mai e whioango no whaali ma sa fotu mo teli salafai, le ka le se Yesu Keriso lau paia waso na tai. Evelina Tauti la ulu. Mai e whioanga o salamungu po mai e, no ngalue le tanga leo leo mo whalipui. Mai le ka le se mitu tisi. Sunga ya fola to ia muna. Mele fianga la lupaya, longa due feltupe o ANC, le kalesia so fitu o toi fiumai. Le sunga ya faamao ni Itale. Ya atu laulo swafa ya tantano meno au ya awe samani fata ko mai ya ila fauga eta yao. Mele fianga ma nyangi mfangalini. Longa due fala tonga so swenga pasa edise Samoa. Mele kalesia Yesu Keriso la pa yo ase ngatai. Tai sali taito. Mele fianga pa alisi salamungu. Longa due le Tesese Institute. Mele kalesia Katoliko. Le sunga ya faith Edwin. Mele se tato suifau. Mele fianga samatau ma fo ilalo somali. Longa due le Tesese Institute. Mele kalesia Yesu Keriso la pa yo ase ngatai. Le sunga ya se rafi tietia. Me fio anga vai to loa mo tualai. Longa lue mtanga weka leo mo fale kuikui. Le kalesia Yesu Keriso la pa yo ase ngatai. Le sunga ya Medley scanner. Mele fio anga sale moa. Longa lue mtanga weka le palemia ma kapeleta. Mele kalesia so fitu o toi femai. Tema lila tema. Mas if you have a fala puna matuta foi sumai, le puna tine mu fa la tu fa fosei. Mas e kalesia fa po toma Atua. E sunga ya reti fala niko. Mas if you have a mai telefone ma sale no mai sumai, ia po le tau no sala fai. Longa due le bluebird lamba and hardware. Mas e kalesia tisi. Le sunga ya kumana ta fea ma lolo o pati. May if you are over Sala, may the Yafi survive. May the Kalesia Peace Chapel, the Suma Yaforofili Matatia. May if you are over Tautu, the Fama, Mafalfa, Longolue, the Central Bank of Samoa. May the Kalesia Astareta, the Suma Robi, Rapi Failua. May if you are over Mamiangi Mafusi, Safata, Longolue, the Sapo Station Books, what is that? Kalesia Petitisi. Le sunga ya Faafetai tau maroto Mauga. Mai fiona tau fusi mano fali. Longa lue company the pioneer system. Mai kalesia worship center. Le sunga ya Valentina Meni. Mai fiona no swatia maroto palai safata. Mai kalesia Yesu Keriso la paia waso katai. Le sunga ya Faafetai le lewa. Mai fiona no tau tu le fanga maso solo. Longa lue le compagnia Ilan, Bethel and Associates. Malikalesia Yesu Keriso la paia waso ngatai. Le sunga ya faulu mua satia. Me fiona wala fua mafale latai. Longa lue le Samoan Gambling Control Authority. Malikalesia the Voice of Christ. Le sunga ya leta aliposio. Me fiona lo topa baitoloa. Lo fapeo na kalua ile LDS Distribution Center na kalesia la kalesia Yesu Keriso la paia ngatai. Le sunga ya Gilbert Henry Fumono. Me fiama manono masatu lufi. Lo kalua ile Saint John Primary School. Le kalesia tisi. Le sunga ya United Final. Me fiama masalua masalapama. Malikalesia zufitu olitoe vyo mali. Le sunga ya Debra Rekwamo Fale. Mefio anga falini masafotu sabai. Malikalesia fa kutonga le tua. Le sunga ya faliu filemu. Mefio anga osiumu mobaye. Malikalesia worship center. Le sunga ya Haimi Mauga.
Mai fioanga o lalo manu whangaliuta. Ronga lue le Samoan real estate. Le kalesia Pentecoso. Le sunga ia le penesa tu fungi le leko. Mai fioanga o la fua masapu pali isawai. Le kalesia Tesese. Le sunga ia whatuanga Alison Sene. Mai fioanga o loto whanga Faafetai. Le kalesia o le LDS o Yesu Kiriso la kaya aso matai. Medley tui Samoa. Mefioanga o Bota. Longa lua mtaka mema whatuanga whainga whaiva. Le kalesia o the New Wine Worship Center. Isaac o Baumasa Matamua Pati. Le fioanga o Waipuna Manoto Anu. Lo whapena ngwe isa le ufi Mo Medical Clinic. Le kalesia o Whakotonga Christiani Samoa. Daisy Sinema Lehman. Pero que vamos a matar a peça da panga, a kalesia Institute mai le sunga ya numera yeste aleni. Mas le vamos a ali, kalesia va boto que Christiani Samoa, le sunga ya Emery, Botofo, Abeau. Mas vamos le tui ma fala nuko, iso mai, le kalesia le sister, le sunga ya yeste Mauga. Mas vamos como matar a Samai, le kalesia o le LDS, le kalesia Yesu Kiriso la kaya aso matai, le sunga ya Lisa Marie Elvis Brown. Pero que vamos a ver luta, o lo mejor para el malo Return to Paradise. Le kalesia para kutonga Atua, le sunga ya Cochester Daniel Saleh. Pero que vamos a ver malo tano, lo mejor para el malo kalesia para kutonga Christiani Samoa, Saudeu, Mau, Mainifo. Mai fioanga vai lima pasa vai el fanga. Ronga lue le National Bank of Samoa. Le kalesia le sister, le sunga ya lauli karuta James Faafetai Silipa. Mai fioanga o simu masili sabai. Le kalesia Yesu Kiriso la kaya aso matai. Le sunga ya Loretta Asono Lato. Mas eu amo fosse Faafetai ma fale uno. Le kalesia Yesu Kiriso la kaya aso matai. Le sunga ya Solomona Atua. Mas eu amo manyani masale la manu sabai. Madue le Samoa Family Health Association, le kalesia Worship Center, le sunga ya Olivia Keru. Mas eu amo mailele malauli. Kalesia LDS sunga ya Sam Manmaro Salapo. Mefioanga o Sisenga Manalomanu, le kalesia Sofito Trefio Mai, Rawina Tautongi Fiti. Mefioanga o Nomoto Mai Telefone, le kalesia LDS, le sunga ya Joseph Key. Mefioanga o Nono Mai Telefone, Tangaruba Fatuanga Fena Faiva, le kalesia Tesese, le sunga ya Tuliu Faaiona. Mefioanga o Moa, Masaka Loma Samai. Le kalesia para kutonga Christiani Samoa, Faafetai ovi. Mas que vamos manhã no sabor do sabai, le kalesia LDS, ofia lawi hunt. Mas sabe que tem uma trabalho sabai, para tanga bem o leo foi pipui, le kalesia para kutonga Christiani Samoa. Pasalo Sio. Mai vai falar nele para os fangai Faafetai, le kalesia LDS, Faafetai Omenda, Pentala, Faafanu. Mai la lovi mo fanua, LDS, Alofa Ainu. Mai la Ainu le mai masi, le kalesia para kutonga Christiani Samoa, le uba title. Mai la uba mahali pata, le kalesia LDS, Maria Otilia Malo. Bailando mafai ai samai. Madue Business Systems Limited. Mai kalesia Sofito Trefio mai Nora Samoa. Mai la lovaya masama iwa samai. Longa Great Motors. Le kalesia Sofito Trefio mai Tulipe Talauta Tautasi. Mai fale ono ngata mai samai. Samoa Unity Christian Church. Filomena Mauni Samote. To tele na samai. Malie masara isabai
Fabotonga letua Georgine Teo. May moso manot fangai Safata, Kalesia LDS Florence Tua. May lebema fanga fabotonga letua Faith Avenua. May falasio masado manotai, ulengo swa may no ai, Kalesia Betisi. Lesia aino sede abulu. Mailone ma sala la msomai na tukitu toefu mai Belize Matautia Momo Fangalini the Voice of Christ Stacy Kuta Lamsan Mai Papalo o Papalo Loa Manamaya Kalesia Católico Selenia Tevanga Mai Manono de Kalesia Petisi Taliloa Jole Atua May sata wala maabao sumai Kalesia Worship Center Otungaline Marian Tuanga May manyangi masafoti sumai LDS Taufangamupe Hats May manono kwa sumai Kalesia Betisi Tayo Bing Freten May samatau masapoe Amazing Land Christian Church Talo sama molia mulianga. May sana mapapa isa tawo sabay. Pabotutok kay isa ko. Emil Uluao. May sana fata manado pabotutok kay isa ko. Esperanza Ellis Tutaya. May fanasi ko may fata worship center. Ay tasi fumono. Mas a banha le fanga masane no e fala ni Kalesia so fitu to e mai lone toma mai tula ele masa foto so mai ko betisi Laura Celestina Sio mai na lumaya fa botoa ke shano Samoan Kalesia angatonu Annie de Sarah yang mai le awa ama sa mai uli so mai Kalesia Katoliko Miracle Salemuriama. Ya tuju batasi mayo tatu au patia la fio mayo ya ola fao le foto sanga el faunga ya ada tatu university le Tesese ya le foto sanga luate dua sifo fantasi ya mai la foto loa ya pa ia la fao ya mole tumanga peona ile la tu sansuranga le pese ya mole ile nganga Faafetai ya ile foto yao.
E manato le ua motu nei masa sunga una ne papa. Wa musa fo I fo ngale sana lala e ma alo mai na tanta tama sa mo ngalo le va. Wa silimere se uma tau tai ai. Ai o te le tu viene mai ta o mai ta loa, vai moea. Mo ia ile ta no flasa. E mo na o tai te fai toa e pe le ava na itu malama. O tuai ni anga o tai ngalu ma o fa se e fa ulfa no se e pe o le fa se na nei bonto o le wa tuta ni fa nual fa ta so al inga tau tai ona te fale ina wa e foi fa nual mo singa sa fa no tai tai ruba o tato tai ya ya na tau so fua le lofo le tua le nei tai au ma ta fie manato le tai na ya ulo fao po te sasa ina fala e pe o le fai mo poula pe o te taia foi le pula ma le mai a fei e pe o le upu le langi malo fie o au lewa ta auto fala au so anga pa ia ma o malo le tato fatisima ina wa ato tu pe fafao wa ato foi mo le futi a petasa o pa ua ito a au fo malo lo te wa fio le tala au mai pa ia ia le nei o wale malayo fautu ngā tange Samoa tofi ai malo tai nane le pai la wala fio walo sina mal foi falo sa malasi la fio la do matua malaina la tai fa tulu mal venga lepa e ia ma tapo le mapu fa matu pa ia sa wo ma pa ia sa tua fafa le malu nei o te fa tulu matu pa ia sa mo le pai le solo pa ia le popo o le fue la velave o le ina e vivia ya wa ngata nunu watu fatina tu sala o pa ia lava mai le vau e o le fa vau e le to e o talaina se fa talanga ma lo lava se fo manuia ma le langi matafi a fio mai a matala mai o ao le sua la sunga ile tai tai o sauninga le launga na ami ma le mawalunga le lau wai mai tai nane la fio malo matua o ainga ma lau lia ile fa mo moe le lumana ile o Samoa o alo mafanau le fa unga l'investe o le Tesese duafe duas komentasi. Talafalama in a very pleasant good morning, Pastor, guests of honor, distinguished guests, dear parents, loved ones, and friends, and our distinguished graduates and class of 2021. This is the Tesese Institute, where we uphold excellence, quality, and service. Welcome to our graduation ceremony 2021 in this prominent venue with the city of Apia in the heart of Polynesia, the treasured islands of the South Pacific, beautiful Samoa. A round of applause everyone that we made it all here safe and sound this evening, especially this morning. Ia e pe ona masanga tātou I Samoa e mua lava mei matau tu sa. Le ava man whaaloalo Walau tuai man whaaloalo I le taitai o sauninga le sunga ia pasta siwe di puni e taitai ia tātou whaamai moe I te talo ia malangina o vi inga o le tua
ia pa ia o lau whau. Nā tātou whamaralo I he talo. Lo mātou ta mai o I langi. O lea loa whio I loo whio anga le malu I le langi le o langi. Ia pa ia lo suafa ma ia whane ne eina oe. E whawawau lava. A wau na o oe lava le atua tō tasti. O le na whaia le langi ma mea o iai o le whanua malasami. Ma mea o iai o lau o whionga mana. Wha auta na whaia ia mea malava. Ia vi ia ma whamaruina lo suafa e whawawau lava. Moni ai ia le tala po le upu o tu sala o salamo. A o wa ai atu I lo langi o le ngā ruenga au a ao ma o tamai lima. O le masina ma whetu na e whaia. Sea e le tangata o e manatu mai ai. Ia te ia ma le atalia le tangata. Ua e asia si mai ai ia te ia. Ai peitai ona Yesu lo mātou whaola. O le na o sil taulang tele I lungo le sa taulo I Kalavario. O ma whaiai o na mātou mai o luma matau oe. O le mātou ta mā o I langi. Mātou te vivi I Faafetai tele atu I ati oe le atua moni e tō tasi. O na loa lofa malo a au pui lungo lo mātou tu nuo Samoa. Mai le tele o whaamai ma tau tia lo besi nei I aso uma. I lo mātou lau langi. Faafetai I lau puipuinga Faafetai e lau leo leonga. Mātou whalongo fo I tala o lo salalau e 5 miliona tangata Amerika wa whaumaina o lātou wola I le nei whaamai. Ma peana whai o atunu o le vasa I Pasifika I saute o tupu ai e whalalwawe. Se manu e whapenei o le ein tangata e soifui fiti ma atu motu umo o le Pasifika I saute. Ai vivi atu o mātou loto I ati oe ma whaamanuina oe e whawawau lava o na lau tau singa ma lau leoleonga I lo mātou o tunu o Samoa. Nei aso le atuai o le aso whaapitoa lava mo le Tesese Institute o lātu I nātu ai whailonga ma tu spasi mo I lātu e sa tau wiwi ma tau mawhai ma susu e le pō a tō ma le ao I nei a tau nuu lo lātu whaamoemoe ma tu talo ia iai lau whaamonianga I le au whaiwaso ma le use pasi. Maua ni a lātou ngā ruenga, whaafia I nai o lātou loto, e tau iai le tau vinga, sa lātou whaia nei tau sanga, I tūlanga taua o onga. Iai lo alofa malawanga le lei, I le tamatai pule o le Tesese Institute, ma le au whai ngā ruenga uma, ma iai lau whaamarianga I lungo la lātou ngā ruenga, I le o I tau, ma saunia o tupulanga o le nei atunu mo ngā ruenga le lei e le ngata le malo au e ka le sia ia ma company ma so se me vala uina ai. Ia manuia le tapo I ngā mātua o e tafso soni tongina o lātou pili a onga. Whawhiawhiaina o lātou loto lo lātou mone mawina o tu I nātou tuspasi ia lātou walo ma lātou whanau. Manuia de le tauala manga o le Nepal klame se yo o lava I lona whaiunga. Ia iai lau whaamanianga I lunga o nei lava onga ia so uma se yo o lava I na whaiwina la lātou tautua mo alo ma whanau Samoa. Manuia Samoa ma lana whainga malo. Ia iai lau taitainga whaalelangi. Ina ia manuia I lo mātou atunu mo mātou tangata andu. Ia tu maulau whaamanianga I lungo. Le ao lo mātou atunu o malana masiofo. Pe ao mai le teimi o la whaiwina e le proklame. O foi ma te ape le nei au fia. Ia fio anga manana whanga. Mātou talo ia iai lau teita inga. Se iona tau nu saunga le mu.
Ona lo lava suafa o matavole mo ala aua tuai nei. Amen.
God is good all the time. Amen. Ia mo le tele tele ia i lau sunga pasta se i puni ia mo tātou tausanga molia ia tauna ia tongi pātau le ave i whaafonga le tātou tapausini langi ia wal tātou vātapuia ia ma whanono manu foi wal wha moe ia i nei anso alu whanau Faafetai foi i taitei pese ia ma leo malie al tātou au whau ia ma le taimili nei ia se i tātou whaafonga foi ia se talo te oto ma le lipoti ia o le tātou au universite pera ia le tausanga luafe luas fumatasi. Ladies and gentlemen, is the Institute report from the director herself of the Tesese Institute. Please put your hands together for Ms. Emoni Tesese. Pastor Sio Elipuni, taitai o sauninga. Lawa fionga le li whānau Easter Manila Silipa, le ofisa sili o le pulenga o tuspasi ma whaailonga taugaloa. O fionga ngalu malemana, Dr. Kapuana Ainuu, le pule o le welfare ma le self-reliance a le ekalesia Yesu Keristo o le apaia o aso e ngata ai. Au auna le atua mo lato fatua. Matua a inga ma wo. Ma malu ese ua au fia. Faafetai tai o sauninga mo taulanga na molia. E siti a yo o tau finangalo a lo langona Faafetai. I lo tātou mataisi. Tonu wa whaafonga yo vai langona whaanga e tia. Ona o le whaamoe wa whaatau wina. Male mania i le alofa ma le pule whaasoa mai a lo tātou atua. O te whaalua ina le whaafeiloa inga na tuina atu le whonga o le aso. Whaatasi ai ma le Faafetai I lo o tau tali whaaloalo mai, I la mātou whaatala u latu. Ina ia tātou a wai whaatasi, e moli mawina le whaaiwina o ngā lenga o le nei tausanga. O le masina o ke topa o le tausanga nei, malolo whaafua se iai, le pule a onga o la tātou a onga. Le faltua I a me kala, le alamanua, te lea malaitai. I le tele o tausanga o mawai, na tuua ai e me kala le mātango fia o ngauta vai, ai malanga mai e a onga I la tātou a onga. Na whaamanuia I na ana tau mawhainga, maua mai ai o na tuspasi. Whapea tuspasi mai New Zealand, Australia, ma Peretania. Nanga lue o ia I whaalapu potonga malosi whaeltise I le tele o tausanga. Ma whaia onga I la tātou a onga I wasenga fiafi. Muli ane na tōwhia ai o ia e a vea mapule a onga o la tātou a onga. O me kala o whaia onga ma se pule a onga, ua tele lona sao I le awa oina o alo ma whanau a le atunu. O lea au o nanga na whamanui e nai le to a tele o I lātou, o lo ngā lulue nei I ngā luenga wha ofisa I Samoa ma atunu ui whafu. E ui I na maroro me kala, ai mana tua pea o ia, I lana tautua whamaoni, o lona ngā lue le whaalongolongo ti ngā, ma lana au nanga mai le lotu. O te wala au whaangwalo atu I lo o tau mamalu.
Tātou te tūla'i mo se minute. E whaaria ai, lo tātou langona Faafetai, mo me kala te lea malaitai. Faafetai te. O sina tala oto le nei I taualumanga o la tātou a unga I le lua afe, lua sfulmatasi. O le awhai o I lātou na sue I suenga whaavao māloa Australia I le masina o ke topa e valu sfulmalfitu. O e na whaamanuia ina e valu sfulmalima. E tō tele I lātou na sue I suenga na whātanuina I a Novemba. Ma o loo tālia whai unga o lea suenga. O e na maua ngā luenga e ngā lulue ai I ofisa o malo, whaalaputputonga, kampani mai kale sia a whanga solo nei tausanga e tolu sfumatonga. O sosoani na tui na mai mo le a onga I le nei tausanga e au fia ai, le fua ina mai o tamaitai o Mel Van Neck, o le Queensland University of Technology, ia masini computer se fulu, whapea mou ke au se lua, po o masini computer whapitoa. O lea fisosoani na awala mai I le sunga tangaloa Februari I Rome. O fisosoani mai atunu I whafu na awala mai le Samoa Qualifications Authority, e au fia ai le tongina o pili a onga tamaita I mali I a onga I toa lua sifulu, o e na sili o na mana o mia lea fisosoani. E le ngata I lea, na tutongi na fo I pili a onga mo le tolu o a tātou whai a onga, e whaalau te le ai o lātou tau mai whaafai a onga, mo le Certificate in Adult Teaching I le Universite a Wawa Samoa, I papa I ngā langau. Whaatasi ai mas poloketi mo I lātou e whaonga ina no fua whaatawalwale, ona o te le ato atoa o lo lātou ngā loti timu. Lea fisosoani na awala mai fui I le Samoa Qualifications Authority. E lima sfulu valu tamaitai mali'i, na tutongina o lātou pili ma suenga whaavau malo I le fisosoani, na awala mai le ekalesia a Yesu Keriso o le aupaia o aso e ngata ai. O le ekalesia le nei, e au pito I to atele o lātou sui o loo a o onga I la tātou a onga. Mai au pito I to atele fo I lātou o loo iai I le vasenga whai wasu I le aso. E sfulu ono I lātou na tungina vaenga o lātou pili, e le leota saipai fitu Scholarship Fund, na whatu peina e Glenda Stanley, mai Brisbane, Australia. Mo le whalau teleina o tomai maa ngā vaa o le au whai ngā luenga, a le mata ngā luenga o leo leo ma whale pui pui, na tatongi nā I le malo Australia pili a onga, ma suenga whaavau malo
Atamaʻitaʻi ma liʻi leoleo e toʻafā I le nei tausaga. E toʻafā I lātou o loo totogiina o lātou pili aʻoga e ni Samaria nga lelei mai atunuu I faafu. Ai le mananao ia Samaria nga lelei e faailoaina o lātou suafa. E iai nisi o faalapopotoga ma fale faigaluega o loo totogiina pili aʻoga o a lātou tagata faigaluega. E momoli atu le Faafetai tele ia I lātou uma o e na auala mai ai fesoasoani mo la tātou aʻoga e pei ona tāua. O le upumoni ana le ai ia fesoasoani se manue le mawhai ona whaawawina pe whaamaiaina aʻoga a I lātou na whaamanuiaina I ia fesoasoani ma foaʻi tāua na tuuina mai. E fitu sefulu I lātou ua whaamanuiaina a lātou taumawhaiga I le nei tausaga. E toʻavalu o le a maua tipilonga I tō mai tau pulenga ma mataupu tau computer. E sefulu whā o le a maua tu spasi o le Certificate 4 I le Office Administration and Computing. Ai whā sefulu walu o le a maua tu spasi o le Certificate 3 in Office Administration and Computing. Se au mai se pati mo le asena. Faafetai tele. O se whaitau e tāua ia te au e whapea. Faafetai ia I lātou na whaamalosi mai, na o tau mawhai ai. Faafetai ia I lātou na o mātou savalia alanga wā, na o malosi ai. Faafetai ia I lātou na alolofa mai, na o loto tele ai. O langona nā o I mātou malvasenga whaiwasu. Whaapea la tātou aʻoga I le nei tai au. E ui ina iai lu I tau na whaapea ngai ma le aʻoga I le nei tausaga. Ai sa whaalia pea le alofa ma le anga le lei o le atua. Mai li ai pea le tapa au sili le langi o na wai umanuia tau mawhainga o le nei tausaga. Faafetai tele atu I lau fionga le li whano I lau tali whaaloalo mai na mātou whaatala ulatu. Ua tuua ai le anoa I o tiu te tāua ai tātou mafuta. Ua maualunga ai ma au te tele le so. Talitono mātou loto o se saunoanga o le a e whawhonga ina. O le a bea lea ma whaamaurusi awe le ngata I le vasenga whaiwaso. Ai whapea fo I le aʻoga ma le mamalu ua awhia. Faafetai atu fo I lau sunga pasio eli, whapea lau e fionga ngal malmana moro o lua whaatasi mai. Ua sanga whaamata ngofie ina ai le nei whaamoemoe. Tau ina ia maua pea lo o lua soifua lau le lei. A wati ute o lo whenga iai. E le ngata mo le manuia le atunuu I le tui le tino. A e sili ai I le tu whaatangata. Lawa fionga sua, Faafetai lo talia ina o la mātou tāru sanga atu. E a vea ai lo fionga mawhonga le asu. Faafetai ua e talia ina la mātou vala au atu. E hui ina tele o tiutu. I le mamalu o mātua, whapea a inga o tamaʻitaʻi ma liʻi o le aʻoga. Faafetai le moni o lo outou alofa, mo alo ma whanau, e pei ona maitauina pea I tausaga taitasi. E faafetai tele atu ai lava. Auā o le upumoni, ana le ai outou matua, se manue le ai se whaauunga.
le ai fo I se aso whailunga ina whaape nei. Tau ina ia tau I ato e le atua I ato tō uma e tusa o la o tō ngā ruenga lofa. Le vasenga whai waso, Faafetai whinau, ma lo tawiri, manatua, a le ai se satauro, e le ai se pali. O le tolu sfulu lima le nei o tausanga talu o na saunia e le fionga misa telefoni, le ipu ma mea lofa, o le tangata le a onga I sili au au, I tausanga taitasi. I Faafetai ai le a fionga misa telefoni, mo le a tsutsani. Faafetai le sunga Samuel sopoanga, mo tusia ina o le vi o la tatua onga, e pei o na usubina vasenga whaau I le tele o tausanga, ma o le a o tō whaafonga fo I ai, a o le maea la tātou whaunga. Faafetai nere ma Fraser, mo le a o ina, o pese mo le so. O le mātou Faafetai muli, e tuina atu le QTEC, le la le Q Consult, mo la tō au nanga whaifua mo la tātou a onga I le so. O loo puerina ma whaasala lautu sa o tuai la tātou whaunga I awala whaatekonolosi. Ma mawhai o na mai moa mai ai a inga mau e le ngata I Samoan nei, ai mai se lato o loo tāpua I mamai moa mai I atunu I whafu. E Faafetai tele atua I lava I whaltua o kisa kupa, ma le au whai ngā ruenga le QTEC o le Q Consult mo le nei au nanga tahu. Ia I lato umana lango ina la tātou a onga I tu ese au whakasolo le nei tausanga. I Samoa nei ma atunu I whafu. Whaapea mamalu uma ua fio mai e moli mawina le whai unga ngā luenga whaalea o onga, ma tau te momori atu le Faafetai tele. Sau staimi I tātou te whaamawai ai. Ia iai pēa lo o tolu so I fua malo mātou wola. I a awa lufa o lo tātou tamā o le langi. E malutia I nai I tātou uma, e le ngata I toe aso o le nei tausanga, a e whapea fōi I le mana. E avea umasui il komiti whātonu. Whai a onga, ma le a onga Tesese I lalovaia. Ai maise le vasenga whai waso le lua fe lua spunmatasi. A tau te whapea atuai. Ia o tu maua le fia el Christmasi. Le manuia I le tausanga fōu. Ai maise o le fi le mu mai le tua I aso uma. Soifua. Ia e mole atu le Faafetai tele, ia I lau fionga le whātunsili, ia waf ele tunai pena ele tala o te le ripoti o le tātou aonga, ia whairo leo whātau waa, ia whai ma whunga tau mori pa ia lau walau lia lea, o sao mai a meisio mātua ma ainga, ia tusa o lau tau sinionga I peo nai leile teita inga o le aonga, ile nei fwoi tau sanga pita, ia tue meisi pati tele pa ia o lau walau lia. Manatu le whaingo fie, ia lewa whaifo le tau lau mea, ile tau sinionga fo ia alo mawhanau, ia o le nei tau sanga lua whenua se fwoi matasi. With the vision to provide relevant, accessible, quality and sustainable post-school education and training in Samoa, the Samoa Qualifications Authority has the mission to coordinate, regulate and quality assure post-education and training or PSET through sustainable partnership with all its stakeholders, including Tesese Institute, providing quality, excellent services. Its CEO, or Chief Executive Officer, is a current member of various advisory committees within the education sector and very passionate in developing education
and training across all levels. Someone who's been there for over a decade and going into 2 decades at the moment. O le launga na ami le ne yaso, ia peo na whaatala ulai le tātou university nei, i o le whaululunga, ia o le whalapotonga, i o whailonga tau o loa Samoa, le SQA, Samoa Qualifications Authority, ki wataisi o tō au whawheloai, na whianga ia le Rifano, Esther Manila Silipa. Ole kalena Samoa po le usitau Samoa. E whaingoina le masino o November le masino o Taumafa. Ole masino e whai ai whaina ai ma o whono i Taumafa le tatou atunu. E tali ai le palolo ma fia wai umanbia i a nabuena o le tausanga. Ona whaingo ai leo le masino o Tesese o le masina o toi Taumafa. Le pai ai ma mamalu whaalupe o le au whanga poto nei tai au. Lau sunga le taitai o le sauninga. Lau sunga pasta si o e lipuni. Lau sunga tamaitai whatu sili o Tesese Institute. Lau sunga e moni Tesese. Sunga e alii ma tamaitai whaia o ma la monei. Sufo'i le paia o au whaingaluenga le atua wa tātou whaatasi nei tai au. Le paia i mātua, wō maaima, ma le mano le au wala au lia. Alii matamaitai whaaru'u o le Tesese Institute i nei tausanga. O paia ia ma mamalu o lau i ulai le tipua ma le au fia poto nei. Whaau safia ai le angana fia. O kia whaamansina le atumua le tautai, o lea o tele Taumafa. Wa lava matatoe le whaasoa le tapua inga mātua, ai maise le lau mua nei. O nau whaiwa le seu, sa whaatana swali i ai tautai o le Tesese Institute. O lea wa mai e ama whola le whau mālo i pa ia mamalo le tai au, e ala le saunoanga le whonga le aso. Ona o manatu ai lea, o le au le taita i lea te lawhanga le tai au. Ai o le awha ai loia lupe le se uma, a wale au mau au te o tatou whaamamoe. E mua na mamoni le kātai tele mo le au manoa, o le pulenga o whailonga ma tuspasi tau o loa Samoa. Ia po le Samoa Qualifications Authority. E whai ei te whaamatalana pupu'u, i le mātau ngā lua so tau awai ma le lau mua nei. Ai maisa se oku whaamawisi au, mua lii matamaita e whaau o nei tausanga. O le Tesese Institute na le skala manpulenga o whailonga ma tuspasi tau o loa Samoa ia se te matausanga e lua awhi ma le iwa. O se tasi le nei o a onga whaabau ia ko whaaperita ania ina, o le Post-School Education and Training Provider. Na mua restala ma tātou pulenga, tālu ana whaawai le tātou pulenga tausanga e lua awhi ma le ongo. O le pulenga o whaawai ina whaatula whono i lalo tula whono at pulenga o whailonga ma te spasi tau o loa Samoa lua awhi sifuru. E tu ina atu whautuanga tau whainga whaawai, whaatongtonu, whaamaunia loa ia, ma whaafoe ia o oma whaawau i te tonu o Samoa. Le nei la tai au o te whiawhia e whaailoa atu. Tanu mai le tausanga e lua awhi sifurulima. Na a matau na whaamaunia aloa ia, be quality assured or accredited. E le tātou pōkalame, e le tātou pōlenga, ia pōkalame tolu a le Tesese Institute. O nei pōkalame e awhi ai le Certificate 2 in Office Administration and Computing, Certificate 3 in Office Administration and Computing. Yeah, my Certificate 4 in Office Administration and Computing. Lea e whau uina ai i nisi o li matamaitai i nei tai au. O le ale tā ua o le whaamaunia lo ia e le pulenga o nei pōkalame.
E mautino ai le tūlanga o Pisupo na le lei ma mo o mia le kili baina o Pokalame. Mautino ai o te mai ma ma aloa awa o ina. E fiso o tae ma mana onga o tatu whale whainga wenga. E mawanga o fie ai ma wenga. Ia, mālo i ai a tunu o ni mau. Mo le sina fia le malo le au fia e me se ia mātua u whai o tatu a whaatasi neita e au. O le whaamoa le tatu mālo ma le vaenga o a onga. E peo na iai te tonu ana fuafuanga a wā mau. Ia si itia mono tinoa le whaamaunia anoa ia. O Pokalame e a o ina e tatu a onga whaawau. I te tonu o Samoa. Lau sunga te mai tai whātonu ma le ainga whaia onga. Faafetai mo le namalanga sua i la vena whaatino tato kulenga. O le tau nau e tala whia ngai ma au sia tūlanga o Pisupo na mo o mia o whailonga le Tesese Institute. O tau le tali tuali mai nai le tangsa mai o kulenga i le aso le aso. I le tau whainga lama ina ia whaamaunia roa ia tato Pokalame. E le tatu unga e doa se nga wena whaingo fie. Ai o whaingo fie na māna e a wena le tatu kulenga. Ono o tau titi whaitama. Faafetai tele lala. E tai tono le whaawa pia le tatu ngā kua whaatase whaamaunia roa ia uma Pokalame o lo oa oa o ina i te tono Tesese. A wāse kumana i Samoa. I tau wala i alo whanau whaawina. Tai tono whoi le nāro tau sila fia i a vaenga whaereona sasuani mai le tatu kulenga i latina i ina le onga. O whaamaunia roa i o Pokalame. Whaalelea o vaenga kini vai tatu Pokalame. Si iti o te mai manga ba au whaia onga. Male te tongina o pini a onga o whana. O lo oa oa o ina i Pokalame o mai au ni whaamaunia roa ia. Mo alii ma tamaitai whau o le nei tau saha. Whaamalo le whai o le whaiwa. Whaamalo le whinau. Whaamalo le tauini. A lea o tau lau o tau whaua noi. Sa o tau sa eri le au mai pō. Tinu ma le la. O fua sa o tau luluina. Lea la au tau seseleina ni neita e au. Whanai le upo le tusi. O le tamapoto. Whiwhi ai le tima, al tano walea, i whaamamua i le tina. O lea la o tau aha i atu le isi la asama Pisupo ta o leo langa, o leo langa o whainga wena. Ta tono i ko inisi o tau o whaapera o na ngālo mua whainga wena i tono o whisa whaala o tutonga e Tesese tani nei. E eila o tali tanuma sa se tama ma se teine a onga o le miti i a whaarumina le tamawhai. Ma maua se ngā wena i tau siai ma atua ma a inga. A se oku a kokua e tamasa i naila o tō langa ngā rui. I so se vai kanoa o Samoa na whapeona tō aha e atu iai. I a whaangoa mua le atua i ngā runga uma tō te whaia. Put God first in whatever you do. Ana le sei noa le anofo le tua e le tau lau o tō whaamua moi. Tui vai ma te whaafoe Faafetai na ri ina i le tua. Awa o ie ona mā losi, poto ma le ata mai. Lea o tātou sangsani whiwhi ai ni mei tai au. O tō mana tua, whaamua mua, le tua i mea oma tau te whaia. O na manui ai la i o tō o langa whaina wenga. Sa ili te awala i whaatino ai lau au nanga. Find a way to serve. According to Martin Luther King, and I quote, "Not everybody can be famous, but everybody can be great, because greatness is determined by service." E leo tangata uma e au sia le tūlanga tau loa. E ma whai o na whaaia ina, o na le mawai o whaatinonga o lau au nanga. Tai tonu atu i se whaamatalanga lata mai, o le ala i le pule, o le tatua. O le ale lala au wina o le au tau au auna maha lue ai, tautua ma whaamaoni. O le moto o le Tesese Institute,
excellence, quality, service. A ofa Samoaina, au nanga o Pitsili o na lelei ma atotoa. Ia au sia tūlanga au Pitsili o na mia. Ia o tau whaatino lana o tau au nanga keo na o ina hai o tau tutongo o Tesese. Ma tau whanota i le tai do loto, e manu i ai o tau whaiwa. E whaai na ai o tau, o no le maua ai o whaatinoma la o tau au nanga. Ia whai unga moni ma le wha maoni i tahi oma. Always do the right thing. No matter what, you always do the right thing. O leo lama whainga reno le tele taimia whai e oe i whai a tone sa awaile ka matalama fo ilia. O lau whai unga i tele le iai, o lau whai unga fo i, e te wha ale tunu ai. Ai o le mai e te sili o na tāua, whai le whai unga moni, a wha maoni i tahi uma. E le te sili nia le tele o tangata e fia pene fia i au whai unga whai, ai maha tua. O le whai unga e whai mane a mea tonu, e muni mai i na whaatinoma. E te māpana whana na fia lo loto, e a e boa, e a mea tonu lau whai unga whai. Tautua nā, te wha maoni mea iti, e a bea e pune i me siri. A liki lati mai tae wha o Tesese Institute lua whenua sutasi, o le a tele lu i tāma whai tā o le isila sanga o le o langa o le a o tōu whale atu iai. E iai la tau e tali sa whaialo o tōu wala awina. E iai fōi la tau e le whiwhia ma le susuani, e ati iaelo o tōu langa nā hui. O le whautuanga, aua le a bea lea maolo e sai tia ai le whaatinonga o le au nanga. O oe, o le tama, ma teine whaakawina, ma le Tesese Institute. E whaatino lau au nanga au Pitsili o na lelei ma atotoa. Ia au sia tūlanga au Pitsili o na monia. Ia, mo le mamalo mātua, ma malo le titi whaitama. Faafetai mo le whiwhiwina o le Tesese Institute. E a o tawina ai o tō wama whanau, ai se a. A lea o le stala mai tatou pulene. Lea po e wāroa ia e tatou pulena ia la tō pōkalanga. Ia, o le pine wha amau lea o le au si o tūlanga o Pitsili o na lei o pōkalanga. Ma e le tau mate, le whai mo fie o na mawai na nuema a amu whanau a whaawina. Wha mai a tuaila e o se wha matalama, tu mau pea le ana leo le tua i lau sunga le whailotu. Whangia lau sunga te mai tai whatono ma le aina whaia ona. Me whaamanuia pea le tua wa o onga ia o tau a sunga. A wāle whaatautai ina o le vaa o le Tesese Institute. Ia whaatu hoi soifua lau lei le loa loa o le tātou mawhitanga ni tai a. E ola le nei au ona whatau waa, ia na lei ma le alofa le ali, soifua mai a maria. Ia tue mai se te partele i le whanonga au tū. Ia e whapeona whamalo si au, ia ma tō matau i nai foi, ia le tūlanga e peona iai, ia au whau, ia ma le tō wholanga. Ia wadanga ia tu latina inga le ngato a inga nu mai kalesia ia mai se ia o se tantu tulu malo Faafetai lo fionga le difano ia lo fale tua fa fulo pelo soifua ia mafua e tu mau tete ia wale teiteina ia o se tasi o tu tino tabua lo tantu malo ia piona ave foi fa momua e tulanga ia o onga ia o le iti vai o le tantu proklame ia o le anga iai e vala o tuai ma fa alo ia ile sui o le au nei te sanga ia e sumai tala mai au ia e saunoa ia mawhailo foi le tulanga ia o le lona le Faafetai o le fia e whai masui o le au nei te sanga tu watasi tu au whawhinoai ia le sunga ia Evelina tautina unu ia o lau tamia mo le whangaina ia o le launga lau whau.
Awhionga I malo whaalalia, le au whaingaluenga le atua, ma malu ese o whatasi mai, o mato ainga, ma mato o. E a vea lo leo whatawaa, e whai masui o le wasenga whai uaso, e mamoli atua i sa mato upu, e whai loa atua i sa mato lumone nei tae au. O le whai tau mai ia e le ngolo savel, whapea mai. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Mato te vi ia ma Faafetai ia le atua, le puna o le ola ma le atamai, o na o na alofa ma lana taitainga. Ua I umanuia ai e mato tau mwhainga, whaatau nuina ai o mato miti, whaalea ona I le nei tau sanga. E momoli atu le matou Faafetai tele I lau awhionga le li whanu, mo le saunoanga whala e au e whaamalosi ai matou, mo le tuina atu o ni au nanga sirisiri, I so se ngā luenga matou te tautu ai, ni te tonu o lo tātou atunu. O au tima inga, ma whaamanatu tāua, o le au matou manatua, ma whaau ngā inga. Faafetai I lau sunga pastor, si o Elipuni, whapea le sunga, ia takta, kapuana, ainu moa o lua vaenga tāua, ma lo o lua a whiwhio mai, ua maua lunga ai, ma mata ngofi ai le so. Tesese has inspired me. Miss Temoni, I'll never forget what you said to me in class when I introduced myself and gave my age. I trusted you when you gave me a special welcome and said, the Lord has blessings in store for you. Being a single parent at this age or studying is difficult, but I thank my Heavenly Father for His love and care. I am very grateful to the Tesese Institute for giving me the opportunity to study once more and for instilling in me the belief that it's never too late to learn. Congratulations, class of 2021, on completing this year's requirements. I'd like to congratulate you. Whatever you undertake, committed to the Lord, and your plans will be successful. I hope that all of us here today can use this personal achievement as an example of how, if we set our minds to it, anything is achievable. Allow your future to take you wherever it takes you. Once we receive our credentials or diplomas, we continue to learn and improve. Continue your education, since it has the potential to make your goals in reality. Keep your dreams alive and never give up. Remember, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. May the Lord grant you your heart's desires and fulfill all your ambitions. O te Faafetai tele o facilitator, I le self-reliance, I le whaletua I a whaatamali I tanuasa, mo le whaailoa mai o le aonga Tesese, ma to mai e na whai o na o maua mai ai le aonga. E le ngata moa ai whaapea I lātou uma o e uwhale I whaititoa o le Tesese Institute I Lalawaya. E toa tele I mātou mai le kalesia a Yesu Kiriso le au pa I o asa ngatai. Mātou te aonga I le aonga Tesese. E toa tele po I mātou, o whaamanueina o mātou tau whaina I le nei tau sanga. I por kalama ese, o loo a o inai, mātou te Faafetai tele atua I lava I lau awhionga, takta, kapuana, ainu mo lau sosoani tapenaina, o a mātou tau sanga, mo sosoani tau tupi, na mwhai ai, o na mātou maua le avanoa, e a o ngai. Sister Sa, Faafetai mo le talaina, ma whaongaina o masini computer I self-reliance, I pesenga mo a mātou me a onga.
Matua, Faafetai mo lo o tau nau na ia maua ni numanaki manuia mo ala whanau. O le tōtele o nisi o le vāsenga whai waso, e le I whai ngā ruenga. Ma sa whanangonango ia te o tau matua, mo le tungina o pili a oma. Ai maise suenga mai atu nui whako. Mātou te tali tonu e le whai ngō fie, mai le tau ngō fie fōi. Le soifuanga I mai aso. Ai sa whaia lawa lo o tau tiute, ona o le moni o le alofa whaamutua. O nisi o le nei vasenga, o whai a inga ma whanau. Mai e le whanganuina no mātou Faafetai I ta maa ma whanau. Ona o la o tau langolango mai, I tau mawhainga mo le whaalau teleina o le mana manama. A wase lumanaki mania o a inga mai karesia. O nisi o I mātou e whai ngā ruenga I ofisa ale malo, kampani mai karesia. Mai mamoni atu le mātou Faafetai tele I pule o ngā ruenga. I sosoani ese sa tuina mai. Mo o tau tama whainga. Pale a o onga. Ma le whaavan o ina o I mātou mo visenga. Ma visenga whaavaa malo. O le nei o tau lau o whamoimoi. Ua I umanuia o mātou tau whainga. Mai Faafetai ai o tau mātua ma a inga. Whaapea le matai sili li langi. E whaapitoa le mātou Faafetai I lau sunga le mātonu. E moni Tesese le vasenga o whai a onga mani lau muai lalo vaya. O le au nanga na o tutu ina mai. Sa whaia ma o tau loto. O na o loto nau na ia mātou maua le ata mai. E wha au upenga I nai mātou. Mo so senga ruenga wha ofisa. Ma le tui na atu le au nanga sini. E ui ina whita ma whainga tā. La o tonga luenga. A sa whaia pēr ma le wha maoni. Ina ia avea mātou o nisea o ina lei. Ta ua lei. Ma wha maoni. Mātou te talo na ia sosoani te pēr le atua e lau sunga le pātou sili. Le a inga, whai a onga, sosoani, ona o la o tau sosoani. I alo whanau, o le atunu, o lo o a o tauina, I le a onga pele a Tesese. E le whangaloina le whatua ia me kala maratai. Le sa avea makule a onga, o la mātou a onga. Mātou te whanoa noa una o le whatasi mai o ia I mātou le nei whaau unga. Ai mātou te manatua lanu sosoani, ma o onga tāua, na ia tuina mai. Mātou te Faafetai tele le tōlua me whanau me kala. Ona o le vaaia o na tute whale a ino, a o whaaluina tele o lon saini, mo le a o ina o mātou le a onga. Faafetai tele I mātua, a inga, wo, whapea le mamalu ese o whatasi mai ni yaso. E moli mawinga le nena sanga, tau mawhainga whale a onga. I le whaaiwina o mātou upu, o te wala au atuai, man whaalo alo lava I lau sunga e moni Tesese, e tūla I mai, mo le talia ina o se mea alofa o sa uia, e le senga whai waso o le lua olua tasi. E ui ina whaatau wa se mea umwhaia I la mātou senga, ai avea lea, ma so mātou sao, e sosoni ai, mo le whaalelea, o nisi mana onga, ali tatou a onga. Mo I lātou le o silafia ia o le ne alofa le vasenga whai waso lua sifuma tasi e pei o na tau awina e sifulu lima afe tā la. Faafetai.
Ia manuia tātou malo whaalongia, ia manuia le au whainga luenga le atua, o mātou ainga, mātou ho, whapea malu wa whia nei aso. Ia manuia le lau mua, ai ola le seng wha o lua tasi. So i while. Ia te au mai se patele pai al tato fia. Bona tuane Faafetai mo Faamalogo ia ile senga fai waso ia mai se lewa sui foi mo fonga le tato fau ni tu sanga ia le sunga ia Evelina ia moli ia mti atu stom tu pala pai la malaulia ia mai tato umai pe na ni yaso ia faluina le saunanga ia ale fionga fatun sili e tusa o le mealofa o tau awina e se fuli mafeta la malofa e te patele o ne yaso le fenofie ia ai wa sai la va no fa na le ngata ia o sai le poto ia fa lo langi nei man poto sala lau ia wa tang fia la fo tu la na se pa ia wa ia se tatu ha nei ia ia te au na tele man fa lo ia e vala matuai e peona failo e fiong fatusili e te sola ia le tulanga peona amiai le sa faulu le tato aonga e le tau sanga nei e peona sili fia foi le tulanga o le fitai tunga ia o le tato savalinga le buolo tasi ia le fionga i le polisili e peona iai ia me kala malitai ia ma le award le nei ia le sunga i le Polisili ua a mia ile tua e vana utuai ia isitasi o nalo le sunga ia Benaya Malaitai ia sumai e tau au ia le tulanga i piona iai foi le whailonga tau aloa e whailonga foi lona tua ia whatu amo tusiatu mawhatanga ia le palau ia tua. Ia maule tulanga i peona iai le tau awina ia o le whailonga nei o le tangata e sili o na a mio le lei e peona iai ia il nei foi tau sanga oi te lei mo you read up the name. Ia tu matasi tu au ole mo maua le vinga le nei ole pula onga o malolo ia me kala te lenga malitai ole sunga ia no fili matautia. Ya te mai se pati Faafetai te naya. Ya mai se le te mai tai ya konfili ya lewa maua e te mai tai le whainonga la mio le lei ya o la talava na tātou ali au boys ya mai se pati mo te mai tai ya te ona whainoi a tonu e maua e tātou tu lango silia wao ya i whainonga te ona la tola rawina te mo le Faafetai le sunga penaya le lalo foi ia o le sunga ia mekala i peona ngai. Ia o le asia tuloa ia le tātou proklame ia le vaenga lautongia e peona ia ni tau awina tu spasi whainonga tau aloa ia a universite ia i Tesese peona ni tu sanga i walautuai ma whaaloalo ia i le fionga ia o leu a lautongia tau awa tātou whailonga ia o le LDS Welfare and Self-Reliance Manager i tono Samoa Faululu iai le vaenga ia tau aloa ma le tulanga o le tausia le lei o le soifua lau le lei ma le tulanga alo ia o le ekalesia Yesu Kiriso la ia asa ngatai le fionga ia ngalu malmana Dr. Kapuana Ainuu.
Ia o le a taramea whaasolo tātou e amatamai ia I maenga o tuspasi mo le vasenga whai waso o le luolo tasi a le Tesese Institute. Diploma in Office Administration and Computing. There's 8 of them that have been awarded the Diploma in Office Administration and Computing. In no particular order, but I'll try the sunga ia Evelina Tauti La Ulu. Ia o tau au ina mai ia le whailonga Evelina, I malta tau koe ata fo'i, lau whaasalalau peo na mafuta ni tai au, e whamanu atuai le pa ia o mātua, whamanmole ia e taofi le tūlanga o le whaulaina, ia o lau malaulia, ia ma lau whau nei teini, se ia maea haloa ia, vai ngā uma o le tau au ina o tuspasi, ia o na whatino leo le whamoemoe lea, I le tau nuunga o le tātou whamoemoe. Lesi sui o maua diploma in Office Administration and Computing, Whamao Vitale. So maiai le sunga ia Faith Etuale. So maiai le sunga ia Fola Toia Muna. Le sunga ia Matthew Scanlon. Se Rafi Tiatia. Taisali Taito. Ia malsunga ia Tema Lila Tema. The certificate for in Office Administration and Computing. Here are the graduates. Afe Siuloa Leleua. Deborah Repoamo Fale. Faafetai Taumanoto Mauga. Faliu Filemu. Faulu Mua Satia. Vieta Alefosio. Fonofili Matatia. Gilda Hannibal Fuimono. Haini Mauga. Marinate Finau.
Mumana Tafea Malolo Hopati. Reti Falaniko. Rapi Failua. Ya malewa to asukun man fa ya ile besenga lea au fa certificate for in office administration and computing Valentina Penny. Our next certificate is a certificate 3 in office administration and computing. There's 48 of them receiving their certificates today. Angatonu Eni Esera. Aitasi Fimono. Alofa Ainu. Amanda Benitala Famanu. Marie Potofo Abeau. Daisy Sineva Laban. Emil Uluau. Ebenesa Tuufuli Eneliko. Esperanza Ellis Tutaia. Evelini Tui Samoa. Faafetai Lomovi'i. Fatoanga Alison Sene. Faith Awelua. Fialawia Hunt. Filomena Vauli Samote. Florence Tua. Georgine Teo. Yese Filimawa. Isaac Vavasa Matamua Pati. Joseph P. Colchester Daniel Sully.
Sunga ya Lauli, Kamuta, James, Failautusi, Fui, Silipa. Lawina, Tautongi, Fiti. Leise ainga o akisene a pulu. Leua Taito. Lisa Marie Elvis Brown. Lone Toma. Laura Celestina Seal. Loretta Asono Leato. Maria Otilia Malo. Masalo Siolo. Miracle Salamuliama. Nora Samoa. Numera Yese Alemi. Olivia Kerupi. Felice Matatia. Sam Manumalo Salapo. Selenia Tevanga. Solomona Achong. Stacy Puta Lamsan. Taliloa Joe Leatawa. Talosanga Molia Bulianga. Tau eu au mangu mainifo. Malo. Tau Whangalupe Hunt. Tulipe Talauta Tautasi. Tuliu Faiunga. Tuwangaline Marian Tuwanga.
And to conclude our certificate degree in Office Administration and Computing, Tayokai Freighton. Se atu mai no tu spasi fa malo mai Australia la tau fa manuina la tu stenga Australia fa u mau le dua ke lu skulu mo mai tu spasi la matanga tu sanga nei fa tas mai la tau fa manuina stenga ya ke topa le tu sanga nei lo ta ya pe fa u stenga ya ke ona fa tu tai ya November na sa no ya i ke ona fa tu sini o la tau o la tau ia i mai no tu spasi Australia vai na mo e to ono se furman fai na to wa lautonia e meo uluao o vaenga o inisi talosanga molia muianga Kahele lani Noema Kwan. Lisa Marie Elvis Brown. Numera Yese. Sharon Wong Young. Solomona Achong. Fatawalofa Elia. Yese Filimawa. Felice Matautia. Ele vai no keyboarding dos passados da Australia, Lao Pinitati. Tuasili Yoku. Elena Tunganga. Marie Fuimono. Messiana Achong. O la tau nei e taipua la tau tuspasi mai lama i Australia mai ngā momua le Ingilisi ma le Office Practice Joanna Tipasa. Receiving 2 certificates in English 1 and Office Practice, Deborah Ropuamo Fale. A Marine Potofo Agau. Evelini to Samoa. Faith Awelua. Taliloa Joe Selau. Danielu Suape.
Lisi Hunt Mapusanga. Ruby Inifi. Taufangalupe Hunt. Ferila Yonatana Tielu. Fauliuli Famamafa. Joji Teo. Lone Toma. Filomena Samote. Leise ainga o Kisene Abulu. Awa mawalona ainga ile so. Miracle Salimuyanga. Suesa Nganumanmana. Maitino Marcelio. Seunga Matupu Avia Polisi. Aifou Amosa. Aatasi Salapo. Ebenesa Enelico. Oila tauia e taitolo na tu whailonga o le English 1 office practice and keyboarding. Faafetai na mula ulu. Fialawi Hunt. Grace Wasile. Jenny Stowers. Gwenny Salesa. Lawina Tautongi Fiti. Loretta Leato. Malae e Lama Faina. Maluafou Lomi Sua. Maria Malo. Marina Ulale. Masalo Siolo. Mele Afato Tamiomeu. Natoya Osutunu. Palasi Laban. Richard Sayuli Dausa. Ryo Lamanga. Sam Robati Slapo. Sarah Stowers. Sibemativa Chang Wen. Taueu Aumau Maglifu. Tuliu Faiunga. Tusi Julie Ngalmalmana. Uliuli Tongafau. Violeti Alfred Fritten.
Ia matawalunga ai le senga lea. Viosita Vito Leo. Le vaenga o tuspasi au sitalia vaenga lua. Le failonga o le business financial faulu mua satia. Matthew Scanlon. Salam Faifi now. For word processing 2, Haini Momatai. Failonga Lua, the English 2 and keyboarding. Taufalupe Hunt. With word processing 2 and English 1, Tayofe Fritten. Office practice 2, office practice 1 and English 1, Fatuanga Alison Senate. For business financial 2 and English 1, Marie Fuimono. Receiving 4 certificates in business financial 2, keyboarding, English 1 and office practice 1, to Lipe Tautasi Talauta. English 2, 1, word processing 2 and keyboarding, Alofa Ainu. 2 certificates in English 2 and office practice 2, Evelina Tauti Laulu. English 2 and word processing 2, Evelini Tuisamoa. English 2 and office practice 2, Evelina Tauti Laulu. Faafetai. Business financial 2 and office practice 2, Matayo Tiapula. Business financial 2 and word processing, Valentina Benny. In business financial 2 and office practice 2 and English 1, Joseph Key. In English 2, office practice 2 and word processing 2, Amanda Benitala Famanu. The same 3 certificates for Fieta Alefosio, Florence Tuua. For English 2, office practice 2 and business financial 2, Fola Toia Muna. Business financial 2, office practice 2 and word processing 2, Taisali Taito. And to complete this category, Fonofili Matautia. Otongi mo vasenga ala onga. Fawabel tulango litato longa tongi lineaso. Certificate 2 in Office Administration and Computing. There's 150 in this class. For word processing 2, or the Tulangatolu, third place goes to Beato Beato. Second place, Marina Ulale. Ia malitulanga Mombua with a certificate 2 in Office Administration and Computing for word processing 2, Richard Seyuli Leusa. The same certificate in Software Application 2, third place,
o i lau siaina. Second place, Grace Wasile. And first place for software applications 2, Richard Seyudi Leusa. For office administration 2, equal in third place, Jared Tui Felisai and Tuasivi Yobu. And likewise, second equal, Natoya Osotunu and Richard Seyuli Leusa. And first place goes to Grace Wasile. For business communication 2, third equal goes to Oilau Siaina and Mallory Agnes Mili. Second place goes to Kahelen Lani Noema Juan. And first place, Grace Wasile. The two Fatasingo Mataupu with a certificate 2, Metula Matolu. Third place, Beato. Second place, Mallory Agnes Gilly. And equal in first place for certificate 2 in office administration and computing, Grace Wasile and Richard Seyuni Leusa. Alo Faafetai, mais pati le vai no tato pamemoe, mais na tema ya mana, Dr. Atua. Moving on to certificate 3 in office administration and computing for word processing. This goes to and provided by Mekala Telea Malaitai Trophy na Saudia de Sungaya Mekala pe o Taua te usanga mbae Epenesa Eneliko. Olewa Maua le Failonga le Software Applications 3 and Certificate 3 in Office Administration and Computing. Otulanga Tutusai Epenesa Eneliko and Stacy Puta Lansen. Still in Certificate 3 in Office Administration and Computing, for Office Administration 3, the Eni Falaniko Memorial Trophy, Saunia Ereti Falaniko, e Whamanatuai Siona Tina Pele o Malolo, o Mawalea, e Epenesa Eneliko. Still in Certificate 3 in Office Administration and Computing, for Business Communications 3, goes to Epenesa Eneliko.
Ia maltufa te singo mataupu ili certificate 3 lava. Ua mawai le tulanga mua ma winatu ia Ebenesa Enrique. Ia mais pati mo le vaenga le tato kalame. Moving on to Certificate 4 in Office Administration and Computing for Word Processing 4. The Mauai Crichton Trophy for Ina Elefantua, ya Mauai Crichton, olo ya te roi Nusila, o yo sitasi sa whaiao ila aunga le Tesese, ya i tausanga o mawai. And that goes to Reti Falaniko. The first prize for Software Applications 4, still in Certificate 4, Reti Falaniko. For Office Administration 4, still in Certificate 4, Watulanga Tutusai, Reti Falaniko, Mamumana Tafea Malolo Hopati. For Business Communications 4, prize goes to Fonofili Matautia. Yamaule Tufa Tisingo Mataupu for Office Administration and Computing Certificate 4 goes to Reti Falaniko. Yeah, may sepatpatele lisi vaenga leo mai atu. We now move on to the Diploma in Office Administration and Computing. The first prize goes to the Business Communications Mawina Evelina Tauti Lauli. For Office Administration, first equal, the Pastor Tesese and Avangalafoa Memorial Trophy. Saunia Yalo, the Faafetai, ya Tesese Malfatua, ya Avangalafoa, Olo Yatsu Fafo, the Famnatuai, Ornato Matua, Walanga Maitesa. And that goes to two people, but one that equally, Evelina Tautila and Fola Toia Muna. For word processing, Usoli and Taumaoe Sione Memorial Trophy. Saunia, Ealo Usoli, Mataumaoe Sione, Alo Isa Moma Tunifafo, and from Natuai Lata Matua, or Failangi the Folonga, Yama Ole, Failonga name, or Moena, a faith etuale. O le whailongo so ai, i le mtau po le software applications.
O le ipu, o le trophy, o whaingoina o le Miriama po Sala Bracken Memorial Trophy. Saunia le ainga o Miriama po Sala Bracken, e whamanatu ai le uso matua whine pele i la tau, i o whapeo na malono mai te sa. O maua i la ua tutusa, Faith e tuale and tema lila tema. Our other award, still in Diploma in Office Administration and Computing for Student of the Year. The trophy is called Sapena Pioneer and Sarai Memorial Trophy. Saunia, e alo e Sapena Pioneer ma Sarai, o lo i Samoa matu i fafo, e whamana tuai na i o lato matua, o whailangi le wholaunga. The Student of the Year goes to Matthew Scanlon. Lei se tatou pailonga mo le tūlanga mua i suenga au se tālia i nei tausanga. O le ipu, ua whaingoina Josefa and the Mau Tesese Memorial Trophy. Saunia, le alo Josefa ma le Mau Tesese, whamnatu ai o lauto matua pele. Ma o whailonga nei ua mawaina e whanofili matautia. Ia mo le toi mani Faafetai tele, ia lau fionga ngal manmana, ia te maisi pat tele, pa ia tātou fia i le maenga leo le tātou tūwhanga whailonga, ia mani whaunga le nipiaso, ia ua mai atu. I guess we come to the pinnacle of this very hour, le whaunga le nei tūsanga, ia o le ua sila wao i la aunga le Tesese Institute Graduation Ceremony. Ai le tolo lo natu ya le bua mobaina le failonga le vala o trailo o fionga le ofisili o pulenga failonga tawolo o fionga le lifano esta madina silipa ya mole tau awina le failonga tawolo le nei. The Honorable Misa Telephone Trophy o le tolo sulima le tau sanga te on taua le sunga ya emoni talu ona saunia le fionga ya Misa Telephone le sa vea ma palmia langolango sa moi tau sanga te le walu ia le nei ipu matongi whaapopo ia i tusi pa ia. Ia le tusi whaapopo, le ipu lai titi ma te tusi o lo iai na alofa tupe, mo le wasili awao le nei tausanga. Faafetai ele kionga ia misa, lau ni whausia, ia whapei la te uma, na fua ina ia nei ipu, ia mawhailonga, whamanui na ai le nei tausanga. Ladies and gentlemen, the DAX for Tesese Institute 2021 goes to Evelina Tautila Ulu. Yo talafiunga man whawemoe e kona vea foi le sunga ya Helena ia mafafonga o le vasenga whaiwaso le tausanga pia na whaleo aile nganga le Faafetai e tusa o le lanto le wholaunga ia leo atini ma tau lau o le whawemoe. Ia na mai ai leo le tulanga o le tutufaina alo ia o whailonga mtuspasi ia whapea whailonga tau loa e te mole toi le Faafetai tele ia i lantou aiga pa ia foi wo ma o me mai ai mai sing na ton lang mo ina tanto fa mai mo ta o ina wipu da lofa ya male tala me sina i tupe se le pa ia a wale lang mo ina o le mana i leo sa mo
o tubanga le tawina o alu whanau le Tesese. Ia mau le lama taimi, te iloa ia ua fianga i mai le mamalu o tatu malaulia, e mai se o matua mainga, i tau wasa mamau mai, o bela fwoi whala, ia mole whaulaina o le au malaulia. Ai, e lafa atu la manoa nei, ia i le au whau, ma whau waso, e langina, le lato pese o le Faafetai, e tau alungai le tātou wha moe moe nei aso, ia ma tātou se atu le mai ngalo ia, e tau alungai, ma whaula foi ma whenua i mātua mainga. Ladies and gentlemen, a thank you song from the graduates to show their appreciation for all the hard efforts that parents and everyone have put in, and likewise to Tesese Institute. Whaatulanga mai, pa ia le au whau, ai mai se rau whai waso, o le tō waso fia nei, put a smile on your face, and show your parents and everyone some love. Hey, hey, moa moa!
la wale mea. Ole te senga lo kam so fai na fai longa. Hey hey. Yeah, remain standing, graduates. Manacho lewa fai fo le na loa ma le toa. Wa fai fo ile tamafa fil malai. Tu ya Atua. O mapu I whalmatur se unga li kua si ofil vaa o le tautai palpala. Manatua tātou tonu maire si ui o le tātou whamemoe. Le peo na iai, le tama whainga pe lenga o mātua, whanau. Ia ua tawasa mamau maelo tupa ia maloto malu. Te mole toile kanga o le Faafetai tele, whailo leo patau vae, whaima whamatau moli. La fionga I le whatau sili. Le Ministero le Tesese ne foi sanga lua pe lo sumaltasi malantau sinionga. Nani le su o le te tai o sauninga, le fionga lo fusili, a pe le fionga le informai. Mo le toi Faafetai tele, le aonga ma pulenga, whaia onga le Tesese. Lo tawa fio ma tala mai se fantakulatu. Ai mai se, o lo tau sao, toki poke le maa. A wale tau sinionga le whanau le nei tusanga. Ma tau talo, meo whakanga oina, e te whatutumu le tua, ai mai se lo tātou angatu, whai unga le nei tusanga. Ia whawhelo I atu le pepe fau le Krisimasi pe au lia le lofo le tua. Ma le nana tau sana fau ia stau ma le mu. Ona whawhelo si whamtalanga ia la whatu pa ia o la ulia tātou tutulai whatasi ia whapefoi, le whaiwaso ia malvasenga whau le lua afe lua sumaltasi. E langina mai le pese le peo na iai tātou o Samoa e whawai le tua. Tātou malo tuta tasi, lo tātou, e tau alungai, le tātou maftanga, e le sunga I le whawhengainga, e la pasta sueli puni, I se te talo, pe a maea, le lo tātou, ia ma tātou whapea, o na lulu lipa, ia ma whaula po I alo ma whanau. A tāpe le whirali, tua mafua, iova I lo tātou wā. Faafetai le Atua I lo lofa ma lo wanga le lei ma lo tusinga. O whai wina I nei por kalame mātango fie nei tu paso. Mātu talo I iai lau whamarianga ma malu le awhia I mātua wō mai au māsani. Au tā pēna I fo I atu I o lātou a inga ma whanua. A tonu e lise malanga mai ma mai motu sala whai. Ma nono ma pele mo po Amerika Samoa. O e wa o wasa mai o nei asko mātango fie. Ia fo I ma le oli ma le fia I no walato boni mo ina. E wha o maina manuia o tau mo whainga lato walo mo whanau. Tau silo lato soifua mo lato ola. I toi asolo toi nei mo singana se o klisi mati mo tau sang fo.
tātou whai Krismasi ma oe ma tau sanga fōu ma iai pēr o lofa ma loanga lelei I lungo lelei au fia ma le mātua tonu o Samoa se o lawa le ase te fio ma iai Faafetai le whātasi mai whamaruia ia le ao onga po le Institute Tesese Institute ma ia tu mau pēr na lātou ngā ruenga le o tawino o alo ma whanau o le nei atunu mo ngā ruenga au nai mo oe Faafetai tele, whātasi mai, whātai mo le whamamoenga, siaso I luma la mātou mo ai le langi wā manoa, mo mātou whalongo le whitalenga o le atua, ala mai au tō e mo moe tunga mau, mo au tō e o tā pena msaunia mo le langi, ina ia tāki kei whātasi mo oe lo mālo tū mau. Ma buia le tāpe atu le asanei, ona o lawa suako. Mātou ole ma wāla au o toi nei, ona whai mai eila tāpotu tonga uma. Amen, ma amen. Ia le pai o tātou awhia, ia ua te tala o tātou whamemoe, ia e mai ni whamanuia. Mō le au whau o le nei tau sanga te sese ua olo tasi, hipin! So whamanuia mo le patonsili ma le tātou a onga, whapeli pulenga ma whai a onga, hipin! Whamanuia mo le laulau nei, hipin! Whamanuia mo ma Atua, ma inga, hipin! Mai mas whamanuia mo le au savai, hipin! Ia ma te tātou whamua mo tātou uma, wāma! Whamanuia Krismasi mai tau sana fau, tō whāsui fua. Another throwback medley for y'all. I bet y'all haven't heard these songs in a long time, huh? Well, let's sing about it. Here we go. Remember the song? It goes like this. Shout out my, ooh, remember that? Ile paolatanga, emana ya, emawa ile fia, shout out my Yesu, ole ala me uma, meyona ia fetelai, oto maya o mai, o ema. Come on, let's sing it one more time. Come on, altos, where you at, altos? Shout out my. One more time, altos, come on. This is another old song right here. Come on, let's sing it. Come on now. All right, where my altos at? Come on, altos. Alto. Come on, sopranos.
Ebalau, ia Esau. Ebalau, ia Esau. Ebalau, ia Esau. Ebalau, ia Esau. Ya Pepe. Se fa keke mai ko leo one more time. Ya Pepe.